mbere duhere mu ikipe ya Manchester United. Manchester United iyi nkuru mbere na mbere tunayivane mu nzira. Umutoza witwa Luis Enrique, hari amakuru yavugaga ko Manchester United ngo baba bifuza no kuzamutangaza ariko ngo akabanza gukora interview. Luis Enrique rero ngo yaba yabitekereje nk'uko umunyamakuru bita Pete Hall abitangaza. Luis Enrique aravuga ati reka iyi interview ngomba kuyitera ishot kugira ngo Paris Saint-Germain inyongerera amasezerano. Luis Enrique amakuru ahari nuko rwose ngo arabizi neza ko kumwongera amasezerano muri Paris Saint-Germain biri imminent, ngo niyo mpamvu atakirirwa ajya mu bintu bya interview nk'izo ngizo. Luis Enrique yabiteye ishot. NDP7 twerekeze muri iyi ngingo, Man United mu kwifuza umutoza Luis Enrique cyane. nimba hari abatoza kugeza aka kanya ku isi ekipe nziza yakwifuza wo bita Luis Enrique yaba ari ku mwanya wa mbere bigendanye na experience amaze kugira mu bigendanye no gutoza nicyo afashe ekipe iyayigezemo, kuko twese tuzi ekipe ya Paris Saint-Germain itaragira Luis Enrique ishora amafaranga menshi ariko ajya ku bigendanye n'umusaruro ukabona ko umusaruro ntabwo wari uhari neza cyane. Nekereza ko rero icyo kintu Luis Enrique nawe cyamugezeho kandi nawe ahageze ibyo yamaze kubaka muri ekipe ya Paris Saint-Germain ntabwo yari yabisarura ngo ageze ku ndunduro at maximum level. Ntabwo icyo kintu yari yagikora neza cyane. Nyuma y'inkuru rero twagiye tugarukaho ekipe ya Manchester United kishobora kuba yamwifuza akaba yajya kuyitoza. Manchester United barabizi ko iri gutozwa n'uwo bita Michael Carrick waje gutoza Manchester United amezi 6, ubwo birumvikana mu kwezi kwa mbere kugeza champion ishyizwe akadomo mu kwezi kwa 5. Uyu rero waje gutoza ino kipe birumvikana amezi 6 agomba kwigaragaza kugira ngo koko ekipe ya Manchester United imugumane cyangwa Manchester United ije kuzana undi mutoza. Kuko icyo gihe birukana uwo bita Ruben Amorim bavugaga ko umutoza bagiye kuzana arubafasha kugira ngo sezo yabo byibura bayisoze bari ku mwanya mwiza bigendanye naho bari kuko gutwara igikombe birashoboka ariko biragoye cyane. Ntekereza ko rero ari cyo kintu bari bazaniye bita Michael Carrick kugeza n'ubu wavuga ko arimo aragikora neza cyane. Hanyuma Luis Enrique bijyanye n'ibyo yakoze muri ekipe ya Barcelona, abantu barabyibuka atwaramo UEFA Champions League ari nayo baheruka 2015, akaza kuvamo akajya gutoza amakipe nationali akagaruka birumvikana akaza muri ekipe ya Paris Saint-Germain. Yari yagize abatoza benshi cyane ngaho ba Carlo Ancelotti, ngaho ba Pochettino n'abandi batoza benshi cyane ba Thomas Tuchel. Ni ekipe yagiye ihindura abatoza ariko inahindurana n'abakinnyi mu buryo bugiye butandukanye bukomeye cyane. Kuva yajya muri ekipe ya Paris Saint-Germain rero hari byinshi yahinduye, by'umwihariko uburyo bw'imikorere y'ikipe ya Paris Saint-Germain afatanyije nabo bita ba Luka Ocampos mu buryo bugendanye no kurokirita abakinnyi. Urabyibuka uyu musore ukina hagati mu kibuga Joao Neves, Manchester United igeze kumuvugwaho agikina muri Portugal ariko biza kurangira Paris Saint-Germain mukonvese ajya gukinayo. Twese turabizi bano banya-Portugal babiri bakinayo yaba Joao Neves ndetse no bita Vitinha. Birumvikana n'abakinnyi bagiye bazana uburyo yagiye muri Napoli agakurayo Kvaratskhelia ari umukinnyi witwaye neza akamukora muri Napoli akamuzana muri Paris Saint-Germain. Hanyuma gutakaza Kylian Mbappe ntabigireho ikibazo bigaragaza ko n'ubundi hari ibyo arimo arategura. Nekereza ko ibyo byose biragaragaza ubwiza bwa Luis Enrique nk'umutoza ushobora kuzana akakubakira ekipe. Rero bigendanye n'amasezerano yari afite we aravuga ati uko ayo makuru yagenda avugwa ndamutse ntaje ngo mbishyireho umucyo nshobora kwisanga n'ubundi wenda ekipe ya Paris Saint-Germain wenda yandekuye cyangwa se nayo iri gutekereza undi muntu, kuko kugira ngo nyine ikipe itekereze icyo kintu nuko iba yamenya amakuru hakiri kare cyane. Kavuga ati reka nze mbishyireho umucyo hanyuma ndebe ko nakongerwa n'amasezerano muri ekipe ya Paris Saint-Germain, kuko nta kintu kinini cyari cyahinduka byanamfasha kuba najya ku isoko narukirita abandi bakinnyi bagomba kumfasha mu buryo bugendanye no kubakana, cyane ko ekipe ya Paris Saint-Germain iri mu makipe ataratakaje amafaranga menshi agura abakinnyi ku isoko by'umwihariko muri iyi mpeshyi cyangwa se no mu kwezi kwa mbere muri rusange. Umutoza Luis Enrique game 161 amaze gutoza ekipe ya Paris Saint-Germain, yatsinzemo 113 hanyuma anganyamo game 25
hanyuma atakazamo game 24. nujya kureba uwo bita Luis Enrique ageze muri iyi kipe ya Paris Saint-Germain harimo ibikombe yatwaye za Trophée des Champions yarazitwaye, za Coupe de France aratwara, Champions League imwe arayitwara, atwara ibikombe nka Ligue 1, ibyo byose yarabitwaye. Ntekereza ko ari ikintu kigaragaza ko ari umutoza waba successful bigendanye n'amakipe yagiye atoza. Kuba rero yahuzwa n'ikipe ya Manchester United ikeneye umutoza ntabwo byaba ari inkuru, ariko kuba yabishyizeho umucyo akavuga ko wenda atajya muri ekipe ya Manchester United, nibyo muri kariyeri yo gutoza ntabwo twamubonye kenshi muri Premier League, ntabwo tugeze tumubona. Ntekereza ko icyo kintu nyine kugishyiraho umucyo aragaragaza ko bigendanye n'icyo yubatse, ashaka kuguma muri ekipe ya Paris Saint-Germain, hanyuma nyine agakomeza gutoza Paris Saint-Germain, hanyuma ubwo Paris Saint-Germain ikamwongera amafaranga akajya ku isoko akagenda yongeramo imbaraga zituma abasha gukomeza kugenda hatana. Kuko iyo ureba PSG kugeza aka kanya ni ekipe nibyo ifite abakinnyi, ariko ukabona ko squad si nini cyane. Niyo mpamvu ejo bundi tuganira ku bigendanye n'umukino wabo basubitse, wabonaga ko nyine Paris Saint-Germain iri kudiringa n'icyo kintu. Ese twakina game tukajya gukina Champions League na za Liverpool tugakomeza gutya bigendanye n'imikino twakinnye umwaka ushize w'imikino? Kandi twibuke ko PSG nigeze ibona umwanya wo gukora pre-season, amakipe yose atarabonye umwanya wo gukora pre-season ngo ntajye no kwisoka gura abakinnyi, ubona ko birimo biragenda biyagora. Kwikubitiro nimba Chelsea yaravunikishije uwo bita Levi Colwill, nimba tubona za Real Madrid zitarakoze pre-season, izo kipe nka za Paris Saint-Germain, ubona ko ari ikibazo gikomeye cyane, bigusaba ko ufite squad nini cyane kugira ngo nyine ubashe guhatana. Nekeza ko Luis Enrique bigendanye naho amaze gukura Paris Saint-Germain naho amaze kwigeza, nibyo yatwayemo ibikombe, ariko hari ibindi yagatwaye bakomeje kumwongera amafaranga akajya ku isoko yongeramo muri squad afite kugeza akanya, kurutuko uwo mushinga yamaze kubaka yahita wuta ahagejeje ahangaha akajya gutangira undi mushinga. Ariko ku kigendanye n'ikipe yamwifuzayo, ikipe nziza ku isi kugeza aka kanya, ikipe yari yose yakwifuza uwo bita Luis Enrique. So Luis Enrique numwe mu batoza barindwi bamaze gutwara Champions League mu makipe abiri atandukanye. Abantu barabyumva, numwe mu batoza barindwi batwaye igikombe cya UEFA Champions League mu makipe abiri atandukanye, barimo Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, ubita Ernest Happel, Otmar Hitzfeld, Jose Mourinho, Jupp Heynckes ndetse na Luis Enrique uza ku mwanya wa karindwi nyuma yo kubikora muri Barcelona no mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Aran, bivuze iki kuba Luis Enrique avuga ati ngewe rwose ibyo bintu bya interview za interview ziteguza abantu ko umutoza azatoza ikipe cyangwa azajya mu kandi kazi, ati reka mbe nziretse mbanze ntegereze Paris Saint-Germain kuko nsa n'urishuwa yuko Paris Saint-Germain ishaka kunyongera amasezerano? Bivuze iki kuri Luis Enrique Man United yifuzaga? Nibyo Cedro, aka kanya kuri Manchester United hari icyifuzo cy'uko batunga umutozo uri kuri kariba nk'iyo ngiyo, by'umwihariko bamwe mu bayobozi b'ikipe ya United. Ariko aka kanya duhereye nko ku ruhande rw'ikipe ya Paris Saint-Germain, nabo urebye NDP7 yavuze ikintu gikomeye cyane cy'uburyo Luis Enrique hari ibyo amaze kubaka hariya i Parc des Princes atifuza kuba yahita asenya aka kanya. Mu by'ukuri nureba Luis Enrique akigera muri ekipe ya PSG ukareba transfer yise akora ako kanya, yaguze almost abakinnyi bagera ku 9 muri sezi imwe. Abakinnyi bajemo barimo ubwo abo ba Bradley barikora turimo turavuga, ugiye kureba mwinjira rya bisa nk'ari we wabentroduije mu mushinga, nanujya kora kuri ba Kivica Kvaratskhelia, abo bose n'abakinnyi introduije, shyiraho ba Lucas Chevalier, shyiraho ba Iliam Zabalini kuva muri ekipe ya Bournemouth. Abo nubavaho uhite wataka noneho mu busatirizi uraza gusanga bamo ba Gonzalo Ramos, baraza ko baraho ngaho, uraza kurana umutoza winjiranye na ba William Paco. Ibyo byose nujya kubireba bisa nkaho transfer zo gutangira nizo zari nyinshi kuruta izarimo arakora aka kanya. Kuko nujya aka kanya ni Lucas Chevalier usimbura Donnarumma wagiye, Zambalini uri buze gusimbura uwo bita Kipembe wagiye nubwo wenda atakinaga musanzwe, ariko no kuzuza gap y'umwanya batari bafite mu mukino mikino. Ibyo byose iyo birebye ubona ko ni umutoza wagize amahirwe ajya muri ekipe yamuhaye cya kintu FC Barcelona igeze ku mezi za 2014 na 2015 twa Champions League. Tugaye urufunguzo rw'umushinga we ubaka ekipe icyo twakwita a dream team, ekipe nziza ishobora guhatana, uyubake mu ishusho yawe, mu mikinire yawe n'imitekerereze yawe. Akanya reka twibaze, ese Luis Enrique wabashije gufata Campos agafata uwo bita Nasser El Khelaifi, bose akababwira ati tujye mu gitekerezo cyanjye ndabizeza yuko kizatanga umusaruro. Umwaka wa mbere bagatwara Ligue, umwaka wa kabiri bagahita bazana no kuri cya kindi barose ari cyo Champions League.
peje nayo ku giti cyayo ntiyakwifuza kurekura umutoza nk'uyu. Icyo azabasaba cyose bazemera ntibahendwe na kontra ya Dembele kuko ni umukinnyi urimo urapurocinga na ya myaka mikuru na za mvune ze, bazemera ntibahendwe na Gonzalo Ramos avuga turi backup player turakurekura tuza n'undi. ariko buriya bimwe mu byo peje yari yarabuze, peje ntiyari yarabuze abakinnyi Cedro na NDP7, peje yari yarabuze umutoza, wa mutoza uri buze akayihereza igitekerezo cye buri mukinnyi akagihumeka guhera ku bwatsi bwo ku myitozo kugeza mu kibuga apanga 11. rero umutoza waramubonye, ese bizoraho yuko Katari investment group imurekura? Icyo ngicyo ugashyiraho iki akabazo. Ikindi kintu gikurikiraho, ese Luis Enrique azabona abandi bayobozi abasha gukombeka yuko ekipe yifuza kubibaka mu ishusho ye bikunde? Bimwe mu bintu Luis Enrique atishimiye muri ekipe FC Barcelona ni uko nyuma yo gutwara Champions League yasabye icyo twakwita total control, atangira no kwicaza Lionel Messi asa nk'ubigerageza arebe yuko yakubaka ikindi kintu kitari over reliant kuri Messi, kidashingiye cyane kuri Messi. Barcelona yongera ati attention ngaho ugiye warengereye. Ariko muri PSG bisa nkaho noneho ari we the overhead ni Campos, Luis Enrique barakurikirana. Nta muntu uzabwira uwo bita Luis Enrique ngo ko wicaje Dembele ufite Ballon d'Or oya, ko wasimbuje Ousmane Dembele oya, ese ko watugurisha umuzamu Lucas Chevalier ukaba watangiye gukinisha Sofanov, nawe uzabimubaza. Ariko reka tuvugishe kuri Cedro United icyo kintu se kikiriyo kiracyariyo Kobe Maino ntibari bamwiciye kuri Ruben Amorim. urumva icyo kintu wowe uratinyuka ukicaza umwongereza Ruben Amorim umwana wa academy banakwica. Luis Enrique rero nakibaza ati iyi control mfite ahangaha nari narabuze muri za Barca n'andi ma ekipe nayirekura United bakayimereza. ese igitutu kiri muri United cyo kubaka ibintu bishya uwabareka bakabanza bagakora cya kintu cyo twita ngo ni try and fail na Michael Carrick wabo byamara gupfa bemeye yuko noneho bari bwicare bagakira ibenge hasi bakubaka umushinga. Icyo gihe nzamaze kubaka ibigwi muri PSG isi yose ibona yuko ndi Luis Enrique uje gufatiranaho ba Pep babisoreje nanjye nkafatiraho mwubaka ikindi kiragano nk'umutozo ukomeye. Nkambona kuva mu mushinga wa Paris Saint-Germain mu by'ukuri baguye amafaranga wifuza, baguye abakinnyi, baguhaye control ya buri kimwe, abinjira n'abasohoka, uwicaye n'uwabanje mu kibuga. Simbona uwo mushinga yapfa kuvama. Kandi mpamvu nawe yavuze ati ushobora guta urwo wari wambaye ugakurikira iyosha bikarangira ubuze inama n'ibyuma. Aravuga ati reka rero nigumire muri PSG ndebe igishoboka. Munako rero kuri Enos kugira ibashe gukomveka umuntu nka Luis Enrique imukuri Parc des Princes yabimusezeranya ibyitahaye abandi batoza nibyo ijambo kuri transfer uwinjira n'usohoka. Ariko nanone intebe ku meza y'ibiganiro, nimba murimo murapanga yuko dukora transfer, ngomba kuba ndi umwe mu bantu bicaye muri iyo boardroom, nanjye nimo ndacishamo umurongo cyangwa nangavi uwinjira n'usohoka. Icyo kintu muri United kuri Sadio Mahoza ati aho kugura Mbappe nagura uwanjye, icyo ngicyo kagitekerezaho. Icyo ngicyo kigahita kinajyana n'iki kintu Cedro nabonye muri United yuko abarimo bita Omar Berada ndetse na Jason Wilcox bo bari kwifuza yuko ekipe ya United yatunga umutoza w'izina uremereye. Sibyo hari list hari abatoza batanu twayikomoje ba Oliver Glasner ba Deserbi ubwo bandoni Laura umuvandimwe René Bingibero nayiterekeho rwose iyo list yabo batoza bari kuvugwa ba Oliver Glasner ba Unai Emery bandoni Laura ba Roberto Deserbi na ba Julian Nagelsmann cyane. Urumva rero bivuze yuko kuri Jason Wilcox na Omar Berada they want their work easy. Barashaka gukorana n'umutoza usobanukiwe icyo kubaka ekipa aricyo kuruta umutoza bazajya berekera ABCD. None kuri Neos nabo bakavuga ati kuri twe dushora amafaranga turashaka umuntu tuzahereza akabije gato akabana nako mu gitekerezo cyacu. Ariyo mpamvu bakomeje kuvuga batereka duhereze icyizere nde Michael Carrick. Urumva icyo kintu Eneos iryamye kuri Michael Carrick ubwo navuga kuri Sir Jim Ratcliffe kuko aravuga ati ngewe nakwizerera mu bakinnyi bakiri bato Michael Carrick niwe wenyine uzihangana gukorana ba Kobe Maino. Nihaza umutoza wa musiniya azadusaba budget iremereye kuko he wants finished products. Kuri Omar Berda na Wilcox nabo bakavuga bati urugero rworoshye Luis Enrique akimara kugera muri Paris Saint-Germain umwe mu bakinnyi bariye benshi muri iyi Paris Saint-Germain twabonaga ikomeye wareniza yiremere yari produit y'abafaransa iri kuzamuka ariko Luis Enrique avuga ati ngiye batatu banjye nkeneye hagati ni Fabian Ruiz,
Vitinha na Joao Neves abo ni batatu. Ibuka Chelsea mushaka Aha. ugati ndashaka transfer miliyoni 200 ku meza Aha. mbere yo gusinya Yego. mubanze muzishyira ariko nzazikoresha Chelsea irabuka Yego. hagati ugihore nimba rukutangiye rero kuri Jason Wilcox nabo barashaka umuntu uzaza akihutisha wa muciri ya presence Yego. project 150 uwo bitarat kwifora avuga ati muri project 150 nta kibazo ariko se mujya mutekereza project my dollars urumva Project ijyanye n'amafaranga yanjye. Aha. kumwe muri gutekereza project 150 yo gukomeza United ikaba ikipe yatari ese mujya mutekereza ku ikofi yanyu Yego. kuki mushaka yuko nshora amafaranga byihuse kuki natunga amayiko kari akoresha abana bavuye muri akademi n'abandi bato bato tugura kuri ku isoko bikatubyara umusaruro by'igihe kirambye rero ubona yuko Cedro harimo ako gakonfurika k'icyerekezo cya United akaba ariyo mpamvu bita Luis Enrique ati mbere yuko mumamagara mutunganye inzu yanyu. Aha, NDP7 muri aba batoza bari kuvugwa yakoze cyane Bing Bero kubaterekaho Oliver Glasner wa Crystal Palace, hakaza Unai Emery wa Aston Villa, Andoni Iraola w'ikipe ya AFC Bournemouth, Roberto De Zerbi akakanya udafite ikipe nyuma yo gutandukana na Marseille, hakaza na Julian Nagelsmann utoza ikipe y'igihugu y'Ubudage. NDP7 aba batoza bari kuvugwa, wanareba Luis Enrique nawe uri kugenda avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye, urabona ari uwo wagirira icyizere akaza gusimbura Carrick. urumva uwa mbere nari kugira icyizere ni Luis Enrique ako nimba ataboneka ubwo aho ngaho ubwo yamaze uwo yabagiye ku ruhande. muri aba ngaba abandi bantu babiri natekereza bagakwiye kuza gufata Manchester United bakaba yubaka ni ku mwanya wa mbere nashyiraho bita Unai Emery. Unai Emery bigendanye na experience afite mu gutoza, ni umutoza watoje za Paris Saint-Germain, araza anyura muri equipe ya Arsenal ho gato ajya muri Espagne. Ni umutoza uzwiho gutwara ibikombe by'umwihariko bino bikombe bya Europa League, bisobanuye ko icyo kintu yagikora, kandi ugiye kureba no kugera muri equipe ya Aston Villa ni umwe mu batoza ubona ko batinyitse kugeza aka kanya bari kwitwara neza. Undi mutoza natekereza no bita Oliver Glasner kuko nawe muri equipe ya Crystal Palace ubona ko ari cyo yakoze. Navuga ko ari muri Crystal Palace yatwaye igikombe ejo bundi, urabyibuka itwara igikombe ikaza ikanatwara kino gikombe gihuza Community Shield gihuze yatwaye shampiyona ne yatwaye FA Cup. Ni umutoza wabafashe gutwara ibyo bikombe ariko anabafasha kubaka squad yabo kugeza ubwo basaruye amafaranga mu kugurisha abakinnyi. Ko ushobora kuvanga equipe yaragurishije kwafata nk'ibintu bibi ariko umutoza aba yakoze akazi ke ko gutuma abakinnyi baba beza bagashayininga abantu bakabifuza. Ba Michael Olise bagiye muri equipe ya Bayern, Eberche ajya muri equipe ya Arsenal, Mark ajya muri equipe ya Manchester City. Ubu ngubu Jean-Philippe Mateta nawe yaravugwaga biza kurangira atagiye. Abakinnyi bagera kuri bane hose mu makipe barimo ubona ko bari ku rwego rwiza, nawe yakoze icyo kintu. Kandi Manchester United ikeneye umutoza ushobora kuza nyine agakora icyo kintu. Muri Manchester United dirego ubu ngubu usundi muri Manchester United ninde mukinnyi urimo indi kipe nyine yavuga ngo kubura muntu tutamufite usibye Bruno, ninde mukinnyi undi Man United wo muri Man U wenda tuvuga urugero Man City yareba ikavuga iti ndumva mbabaye cyane kwa ntafite uramukino ukinira Man U havuyemo Bruno. Nayo nemera Bruno Fernandes, ni Bruno wenyine bakeneye umutoza rero uzagakora icyo kintu ugakora abakinnyi ku buryo indi kipe n'undi muntu wo ku ruhande yakumva yifuje nyine uwo mukinnyi w'ikipe yawe. Nicyo kintu ubona ko Manchester United ibura. Nge ku bwanjye muri aba batoza baramutse bazanyemo umwe ariko wa mbere ndiwe no bita Unai Emery, niwe mutoza mbona mwiza ushobora kuba yaza agatoza. Ubwo Unai Emery ugiye kureba n'igihe amaze muri equipe ya Aston Villa, ni umuntu wahinduye igitereko cya Aston Villa kuva ayijemo muri Premier League. Bura ntabwo biba byoroshye kuba uri gukina n'aya makipe byibura ukajya ubona nako gatike ko gukina amarushanwa yo ku mugane Burayi. Twibuke ko aka kanya ari mu makipe yo muri Premier League agifite itike cyangwa se yakomeje muri Europa League. Bitwaye neza cyane barakomeza. Nekereza ko Unai Emery ni umwe mu bakinnyi ni umwe mu batoza bari kwitwara neza, kandi ujya kureba muri squad ye bari barekuye ba Douglas Luiz ajya muri equipe ya Juventus, nubwo byarangiye akaza kuvayo akagaruka muri Premier League akaza no gusubira muri equipe ya Aston Villa. Wajya kureba cya gipeti kigeze kujya gitsinda gisimbuye bita John Duran cyaje kwerekeza muri za Saudi Arabia. Wajya kureba ba Ole Watkins na uribuka ko yigeze kuvuga muri aya makipe akomeye cyane. Ni umutoza ubona ko nyine nawe hari ikintu ari kubaka. Aba Morgan Rogers ni abakinnyi bari kwitwara neza bagomba guhamagarwa muri equipe nationale bakagenda bagatanga n'umusaruro. Igiye kureba ba John Magin mu bihe byabo kuva uyu Andre Onana aje turutse muri equipe ya Everton akaza muri mediane equipe muri equipe ya Aston Villa, nawe ni umuntu uri kwitwara neza. Muri rusange ni umutoza ubona ko yakoze akazi karemereye cyane. Mu mikino 184 atoza Aston Villa yatsinze imikino 102 anganya 32 ataka
akazi imikino 50. Nekeza ko ari umwe mu batoza bari kwitwara neza cyane mu buryo bukomeye cyane kandi akitwara neza. Muri ekipe ya PSG yatoze, agatoza amakipe nka za Sevilla, agatoza amakipe nka za Villarreal. Muri Villarreal yatwayemo Europa League 2020-2021 urabyuka muri corona. Hanyuma muri Sevilla naho atwaramo Europa League zigera kuri 3 2015 2016 2014 2015 na 2013 2014. No muri Paris Saint-Germain naho yatwayemo ibikombe bitandukanye harimo za Ligue 1 ndetse n'ibindi bikombe bitandukanye. Nekeza ko yaba umutoza mwiza ushobora kuza byibura akagira icyo ahindura kuri equipe ya Manchester United bigendanye n'uburyo barimo aka kanya. Ariko byose umutoza wese bazana birasaba ko azazamo connection mu buyobozi bwa Manchester United n'uwo mutoza, kuko kimwe mu byagiye binaniza abandi batoza hagiye hazamo utwo tuntu two muri connection, bamwe bazana abayobozi bamwe bakongera bakabarekura. Ubwo bigendanye na sporting director, twubika ko Manchester United yari yigeze kubaho itagira sporting director, bajya kurokrita bakazana umuntu ari nacyo gihe kira cya Erik ten Hag bapfaga kuzana uwo babonye wese. Ten Hag akagenda akizanira abo babanye muri equipe ya Ajax, yizanira bano babanye muri Ajax ba Andre Onana ba Anthony bose akabaza. Ariko nyuma yaho bazana Dani Ashoff nawe baratandukana, bakeneye nyine icyo kintu cyo kumva ko bakwiye ku making sure ko bashyizeho uburyo barukirita abakinnyi bakagenda bakareba umukinnyi bagashyiraho n'aba scout bakareba umukinnyi bakamuzana. Icyo kintu nicyo kizafasha Manchester United. Hanyuma turi kumwe neza cyane n'ubutumwa bwiza guturuka